Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta soncem obsijanega stadiona Stožice v prestolnici, ki je prizorišče tekme 29. kroga prve lige Telemach med domačo tudi na papirju favorizirano Olimpijo in Aluminijem iz Kidričevega. Že v studijskem delu ste seveda lahko slišali, da je tole obračun, ki je bistveno, ampak resnično bistveno pomembnejši za domače zeleno-bele. Gostje iz Kidričevega so pravzaprav razrešili vse skrbi okrog obstanka v ligi, kar je bil njihov osnovni cilj. Celje, Koper, Maribor in na koncu še Olimpija. Tole je zdaj priložnost za Marina, že kar v uvodni minuti, ampak samo kot na koncu za Olimpijo. Ampak medtem je že zgodovina zmajev, na mesto njega je prišel Turek Nedžad Aygün. Pa zdaj Dofo v kazenski prostor, priložnost za Olimpijo, vratnico je stresal Antonio Marin, ostaja 0:0. Tole je Antonio Marin. Dofo. Malo natančnosti je bilo v tej podaji, ki je bila sicer namenjena Oforiju, ampak velika napaka mrežarja. Antonio Marin je ni znal izkoristiti. Marinu, ki je bil odlično pokrit. Akcija Olimpije se sicer nadaljuje. Dofo, pa zdaj Ofori, še enkrat Dofo. Dofo, odbita žoga. Kojič ima priložnost, vendar ni prišel do strela. Odlično je tu posredoval Vrbanec. Odločno, tako dolgo pa zadaj kombinirajo gostje, ki zdaj prihajajo do priložnosti. Svržnjak gre proti golu, Svržnjak in brani Vidovšek. Za izvedbo kota, brez ponovno direktno na vrata mrežar, odbija žogo čez prečko. Ne bo s hitrim protinapadom Aluminija, Jagič ni uspel zadržati žoge, prekrška ni. Dofo, Blanko. Alex Blanko do strela, zadev je mrežo Aluminija, a z napačne zunanje strani ostaja 0:0. Blanko. Alex Blanko že v kazenskem prostoru. Blanko, sprožil je Blanko, še enkrat prišel do žoge in gol. Alex Blanko, 1:0, vendarle za zmaje na začetku 63. minute. Alex Blanko, njegov drugi gol v tej sezoni in Olimpija je vendarle prišla do prednosti. Kronala je to svojo terensko premoč. Dvojno zamenjavo sicer med tem pripravlja Arsič, mislim, da Maher in Simonič vstopata v igro. Ale je bilo načrtovano, ne Pejić in Maher. Načrtovano seveda že prej, takole je stekel proti napad Olimpije. Blanko, le bomo videli, sprožil je v prvo v blok, imel nekaj sreče tule, da se je žoga odbila nazaj v njegove noge in potem jo je močno poslal pod prečko. Mrežar je bil premagan, Olimpija vodi za 1:0. Blodek iz igre pri Aluminiju, pa tudi Vrbanec, vstopata pa torej Pejić in Maher. Podaja proti Motiki, Motika, tole bo 11-metrovka, prekršek mrežarja. Tudi rumeni karton seveda za gostujočega vratarja. Za nekaj trenutkov z igrišča, znak za Marina, za izvedbo najstrožje kazni. Antonio Marin, zelo zanesljivo, 2:0 ob izteku 68. minute. V 5 minutah je torej Olimpija prišla do 2 golov in do prednosti z 2:0. Vprašanje, če se tale izjemno oslabljeni Aluminij brez vseh svojih najučinkovitejših strelcev, tudi Plotka ne nazadnje ni več na igrišču. Na terenu za Aluminij v tem trenutku ni niti enega samega nogometaša, ki bi v tej sezoni zabil več kot en sam gol. Torej, tudi glede na to, kar smo gledali, je res težko verjeti, da bi se Aluminij zdaj lahko vrnil v
vsaj do izenačenja recimo. Marin je zadel in končuje tale obračun. Sploh še ni dojel, da odhaja z igrišča. To je sicer Josip Pejić. Iz kota podaja Erik Taylor. In ta žoga do Svržnjaka. Koderman, dober predložek, gol! Gol Josipa Pejića, 2-1. Motika sicer znova leži na tleh, ne vem, zakaj pravzaprav zmaji ne opravijo te zamenjave. Zadetek torej za Olimpijo Josip Pejić. Ali se je tu do Pejića žoga odbila od nog Muhametbegovića, bomo videli v počasnem posnetku. Torej vendarle Aluminij v 73. minuti do znižanja. Takole Svržnjak do Kodermana. Ofsajda mislim, da ni bilo. Predložek Kodermana in potem tam pred Feratovićem, če sem videl prav, posredovanje Dige, ki žoge pravzaprav sploh ni gledal. Za zmago prišla je v pravem času. Vemo, da ste potrebovali 3 točke in zdaj so na računu. Ja, res je. V bistvu te 3 točke je dobra pobudnica za naprej. Jaz mislim, da smo si zaslužili, ne samo rezultat 2-1. Jaz mislim, da bi mogli zmagati z veliko večjo razliko, ampak 3 točke so pomembne, tako da mi smo svoje delo opravili. Nekako se zdi, da imate malce psihološke barijere, zavedate se, da ste v težki situaciji danes. Omenili ste sami tudi veliko več priložnosti, pravzaprav, kot ste jih na koncu realizirali. Kako nekako iti zdaj čez to? Pa jaz mislim, da je bila ta tekma dober pokazatelj in dober test, da smo to sami sebi dokazali, da lahko. Edino moramo biti bolj natančni in bolj biti v fokusu pri zaključku in pri tem zadnjem pasu in dobivali bomo tekme naprej. Zdaj ste tudi na lestvici povsem blizu Mariboru, blizu znova mest, ki peljejo v Evropo. To je verjetno tisto, kar nekako daje zagon za zaključek sezone. Ja, v bistvu cilj je, da igramo Evropo. Olimpija je največji klub in Olimpija mora igrati Evropo. Tekma, ki je nekako šla v napačno smer, že kar na ogrevanju, če se malce pošalim, 2 poškodbi, marsikaj je potem seveda to povleklo za sabo. Vstop v tekmo ni bil takšen, kot ste si želeli, ampak na koncu ste bili vendarle kar blizu vsaj točki. Pa ja, vedeli smo, da bo težka tekma. Mislim, da smo se dobro pripravili. Na segrevanju pač ta nesreča, ampak mislim, da smo dobro pokrili. Ampak ja, na koncu nam je malo popustila koncentracija v 2 situacijah in žal bilo premalo danes. Nekako ste zdaj že kar vajeni igrati tekme proti nasprotnikom z vrha lestvice, ki so vsaj na papirju kakovostnejši. Vedno znova ste blizu ali pa celo kaj vzamete. Kaj je danes morda zmanjkalo, da bi odnesli točko? Mislim, da smo dobro stali celo tekmo. Zdaj drugi polčas, tako sem rekel, te 2 situaciji. V napadu smo imeli par priložnosti, ki nismo izkoristili. Ja, danes je bilo žal premalo, gremo dalje. Gospod Arsić, na koncu z ničlo iz Stožic, marsikaj je danes šlo narobe, verjetno že sam načrt se je hitro porušil s tistimi poškodbama. Na ogrevanju potem smo, oziroma ste verjetno vi še bolj gledali, ali bo kosi nared ali ne, ali bo se sploh končali tekmo z 11-terico. Z tega vidika zagotovo težka tekma za vas, niste pa bili tako daleč od uspeha. Ja, drži, neke stvari so se nam podrle, povsem nepričakovano. Mislim, zelo redki so primeri, kjer v ogrevanju zgubiš 2 zelo pomembna igralca. Bili smo rahlo v šoku, zaradi tega rabili smo v začetku tekme predvsem to hitro prilagoditev. Nimam fantom očitati, kaj sistemsko je zadeva funkcionirala. Olimpiji smo pustili zelo malo, v prvem polčasu bili mogoče malo preslabo konkretni v fazi napada, ampak faza branjenja celotnega moštva menim, da odlično. V drugem polčasu, ker smo pričakovali padec Olimpije, se je zgodilo ravno nasprotno. Smo mi individualno začeli padati in to je tudi botrovalo nekaterim individualnim napakam, neprisiljenim v bistvu, kjer smo prejeli 2 zadetka, ampak kljub vsemu mislim, da smo potem
potem pokazali karakter, prikazali dober obraz, nasprotnika prisili v nizki gard, vendar za kaj več nam je danes očitno zmanjkalo tudi širine. Zdaj, sami ste že omenili, da rezultati niso takšni, kot ste si želeli, da ste v manjši krizi, vstopate pa v malce, če se takole pošalim, ritem lige prvakov, torej sreda, sobota tekme. Je to zdaj dobro za vas v tem nizu, da se hitro sledijo tekme in potem seveda tisti, kar že mali finale sezone, pokal proti Bravo za konec tega niza? Dobro, če govorimo o krizi rezultata, ampak vsekakor po prikazanem na igrišču, jaz osebno menim, da nismo v krizi, da smo v pravi smeri, se pravi smer je prava in pričakujem, da bomo analizirali in tudi pripravili stvari za vrhunec sezone, to je vsekakor prihajajoče tekme, tudi pokal. Je pa tak, da smo ekipa in klub, ki nas iz dneva dan čaka vedno znova ogromno dela, ogromno analize, ogromno truda, v nekih tednih nam to uspe bolj, v nekaterih manj, tako da vse ostane pozitivno, menim, da bomo že v četrtek tudi rezultatsko bolj uspešni. Mr. Bessone, congrats on a victory. It came in the right time, but of course Olympia needs to win every week, so every week is the right time. Still tough match, a lot of things that didn't go your way in the first half, meaning you missed again, probably from your point of view, too many chances, but in the end, really important victory, but it seems that there is some kind of blockade around your players, is that right? Thank you very much. I'm really happy, honestly. I know that this is the problem that we have since the beginning. But something that I told you before the game is that I was disappointed about the performance that we had in Mura because we didn't shot on target. And after that, the games before, today also, this is what I want. Yes, it's true that we are lacking, in the end, we are missing so many chances, we are lacking goal, and in the end, it changed everything, because in the first chance that we have today, after 5 minutes, we score that goal, would be a different story. But, as I said to you always, sometimes as a manager, I need to give them more tools to create 10 chances to score 1 goal. So we need to keep going this way, and for sure, with less chances, I'm sure that till the end of the season, we are going to score more goals. I don't know if you're going to agree with me or not, but it's my, let's say, point of view. Mm-hmm. It seems that Olympia is lacking also a little bit of quality, especially in attack. We are talking non-stop about the strikers, also on the fullbacks. Probably new sports director now that is in the club has a lot of, let's say, work to do, and I've been meaning to ask you, how do you see this change? What do you expect, let's say, from new sports director? How do you look forward? Well, first of all, it's true that we are lacking on this final third especially, because there is, when I see other games, for example, I was watching Koper yesterday and they have this quality in the end. And they decide games, sometimes they are struggling and individual quality appears and then you are able to win games. It's true that we are missing this also, but the only way that I know is to work, give them more solutions in training, give them more time as we did today. For example, we know that we have problems with Diga and Josh sometimes to progress because the opponents, they are very tight. So we give them more time. We knew that Alumini, they would jump with people in the middle, so that's why we were low and wide, to have more time to find these solutions, to fight one-on-one against outside, and that's how we create danger. So for me as a manager, this is what I need to try to do. Obviously now there is nothing that we can do because we cannot sign nobody. Obviously it's a good welcome to the new sports director, and that should be for the next season. Maybe we need to change players, maybe not. Someone needs to go, someone will stay, and we will talk about this in the future. Thank you very much and good luck. Thank you very much.